салом. Ҳамин рӯз 3 январ соати 18:00 ба вақти ватан шоу барномаи чахчах гапучап дуюми часташ бо муҳтарам Шаҳбоз Дд як меброя чӣ хеле ки якум час нахели по всей республике титу пичитку дуюмаш вообще нахели бомбай бадай короче говорят как ракета мепара мерава мекафа то пери ютуб айхидмуна якай Рустамҷон ҳама каса дар канали якай Рустам Ашуров медроен ҳама каса обуна мешин канали ютуба полни худ зривател дар 1025 полни худ бикафа нагуфтан ҳамоне шоу барнома гапи чап чахчах гапи чап короче говорят дар номи Шаҳбоз Дд як ҳатман немедленно дастсрочный айноми босс айноми Шаҳбоз Дд як ҳама каса бадавин обуна бошен ғарибачаҳои тоҷик ҳаматона иждат дорем дар ютуб канал рафте. Епари